ɔhene bi a ɔse ɔsɔre tia na ɔtumfo sɛ di tu a ɛna ɔhene no ɛwɔ sɛ wɔde no kɔ psychiatric hospital na ɔnkɔde hɔ adwene sɛ pɔbi wɔ mu ɔkɔsane wo jaba wo gira TV so ɛka sɛ hai kɔfɔdɔkye ɛnyɛ obi a wo na wo jaba yɛ hwan ɔyɛ nyankopɔn difo wo yɛ nyankopɔn difo a wo ka tell me sɛ kɔfɔdɔkye nyɛ obi a wo so nyɛ obi a ɛsɛ kyɛ nyɛ kɔfɔdɔkye bɛyɛ gɛn pɔn jaba so obetuma bɛyɛ nyankopɔn esika ɛda na ɔte so wɔ heaven hɔ na kristofoɔ ka no ɛno bi na kɔfɔdɔkye kɔfa baaya wɔde bra santama yi enti mo sɔfo bi a ɔbɛkasa atia anɔkye biara na ɔnim nyansa wɔ ne tirim enti asɛ mɛka to jaba ne sɛ mesrɛ wo sɛ ɔba wɔ afoforo wo fɛ kɔ kɔfɔdɔkye so biem asɛ paa na mɛka kyerɛ wo asɛ na mɛka kyerɛ nana somankwan hene ne sɛ wɔti African powers paa asɔfofoɔ no mo wɔ ne ene koda entiase ye ka de say ya na awrehosem because ke benya na koda so e wo ho a ogigi amanfo ani abrantie wote de nwomu a na wo sego yesu ye ba de yesu ye nkwabodo guide me oh thy great Jehovah pilgrim through this barren land I am weak but thou art mighty hold me with thy powerful hand. What is animal? On one boy. What you say? Ena obo no fa na yesi anonte woyo. Say. Ha na abrantie no in fact ni wo no abeka nkofo bebre. Esan se nkofo ni anna se koda abrantie onimi bebre sa na ba mo wo be fa nanko. Ha dwene. Na many African powers etwetwe nkomo some time ago mukaya enche bia ana Kwame Eugene nya accident ana Funny Face enso benya accident na after accident menu na esi ye no many African powers etwetwe nkomo na oka chem say Kofi Bogu celebrities no bibi wo ho esumasem bi wo ho na okan ya kowie say ma yadwiri nye yese eno ano no na 2024 ye beti news bia bi twa ye nsurum celebrities no ebi assemble to wo a assemble beba no ano odin chen Kwame Eugene ene Funny Face ye ene se ne koda okọ ya na sa asem ni si ye no African powers no nia otukwan ti afa no aba na waba de bi ni ba betwetwe honko but before say wo ha mema na kwa aba no Yellow video, many African powers here, not all can say Funny Face and me, Kwame Eugene accident to the chino. The best see our God hammer. I bet think of also. Yes, your message here. To celebrate is in Yaqua. I am spiritual pa. So soon a home, sir. Kwame Eugene. Oh, say no one made the bitty. The Kwame fast who he made in Adino. So I'm following Kwampasua and home me better than your uncle Generation as a Panamacatone. We are basses all hemi. That's one of the matter. But after we are Bama so boy last year. Don't tell Kwao. It's Funny Face Diano, and Vanessa Diano. I can't party through Nama, San Emily to no. When I'm a camera, Sabari Shamia when you said they make a rare. Vanessa show. Yeah, I'm a coming African power, the one I'm Suma at this. Vanessa show when you said you're yes. Or no can be or can we a Funny Face, yes, I'm not on Kwame Eugene Funny Face, celebrating. Necessary celebrities, you know. Baby now hold it down more buying. And you also be about who buying. And yes, sir, the best in the crowd, but Ghana soon. I don't know. Papa gets all kinds of one. I'm going to China. There is something behind the scene. African power, no doubt. African power, no doubt. Now me guess to me no. There is something behind the scene. You will see. Hey. Edin Ghana Chiapoku one TV Abefonina. Simply be on Mudimre. No African power. Yeah. Munsema. Minyame kesi ni the premier. Mama the brave yasinina. Na in fact aya mpese oye ne besi ana atorenche bi beba moka aya na ke benya kwa na nka ma na so sebe mu na mu hunu hu mu ase moka so na abagu ankofo bu matrofo sanity me no di komo no ka kirem se Funny Face ani Kwame Eugene e de na esi no de ba besi ni ehu betika Ghana fo nsu koda na no Sunday no atorencham anasa oyaw kese aba Ghana hanyina chiche de tabifo koda ntiase pacho wasem na okan utu kwa afi ni waba yeni hu nkomo die na hu yenti ama na wo kasa ama nei ebeti awdo wo se betise eyepa me na se eni akonya kese wo kuku anti
say emre bia ya me ba puku anti bia enipa ni say bia o gi sen kamanyini ama mabodje say ayefu bebre akoye oluman ansa na nipa bi age ma no asema me kan e agi hwe on say ye wo ha na IGP be ka say e ma obi a hye nkom biom e ma obi din ansa na sunsun kese e ba be kan asem bi a kire wo no say bibi say na ebesi na wo di nipa ni din ba okay ntina first no na prophetess no mo Ghana ha no obi ti hu e bo obi din say say nipa we asem say na ye dey e ba beto no but nei no yemra na me hu say so hu asem fo bi o mo di fla asem ne ntoma o say dey asem ne tie no entina ne ye hye nkom a ye furi asem ne ntoma no ye wura 2024 yi ye be wura mo na say be ka be say 4 days am ye wura na me be ka say rainbow kese bia ye dey ato abesi wo man Ghana ha bi say na ato of ni pa bebere so rainbow so dey kala bia bi ye dey ewo say afuduru na say rainbow e be to oman bi so a eti say dey no wa mo pan no e rainbow na be to asase no so a nyankopon fa na live for so shen komo a esente ni bebere dey sisi ye no okay afuwe na nkasa ye wo mu no enye mbre papa no kure ni enema e wa asase we so ene abofo bia o masane wa asase we so na no mo ntama se ya na mbe se me ba studio kakaka CCTV kese so na me ka asem a obi ti won ho a aya wonyi ma no asem na ye se emre bia no me ka se obi amoro ho ban ye fe bi family pillar e wo so obi aye sa ahoba mbo no ye fe ne family pillar no e de mana busua nyina wo de o nyi hwi ni kwa na se nyam Africa born abeba ko fufu na ka se o koye family pillar ni bi odi fu bi ani masemi America okay e fe bi family pillar ya ye di bo hwema me ka se mi jone asemu ne ma ka se bi se asemu so pa ne aya na ni pa bi to a wo si hwi ni wo we si hwi ni wo we si hwi ni wo aya na mo ka se hwi ni wo ho on say ara mitimi challenge asofo no pa kire se sofu beina konfanochi ensenche ne a oyeye obetime mu ba kokora wo Ghana ha enso ne asofo ni bi preacher no mo ka se tia ye na anochi what you say se sofu bi obeka se tia anochi biara na oni nyansa wo ni tirim asempo na meka no akonfo ho do se na kasa tia Yesu akonfo ho do se na kasa tia Yesu konfo bi anim se Yesu ye pillar kese wo wiase nyina e ma Kristofo asempo na meka no enti se konfo no chi ba ye se chene a command sika da every wiem ama na ba ye no asantuma to me kese na meka se mi giro Yesu Kristo according to Bible no New Testament me yeti ase se Nyankopon ti ahema mu osoro mebo a yeso woti sika biaso obi woti sika biaso biaso ye ohene kese ye woti sika biaso enti na hemfo no mo anche no nyina wo heaven ho no obi ase sika biaso bi enti sa Nyankopon esika bia na woti so wo heaven ho na Kristofo kan enu bi na konforo chikofa ba ya wode bra santemai enti mo yeso so na kese tia konforo cha na kese wo so fu nyimu ma na wo na se kire okay oh mimi o se to bia me sha se a na me kasa boko ba se du se bi hiti a awon se me ma so fofo ni bi ti o mo dimo no we na se okay akonfo ho do se na wo Ghana ha o mo be dino akasa tia Yesu akondem Yesu akonfo ho do se ana me komo sa ansa na konfo be so na be tia Yesu na so fu bi so to tia o de say konfo bi na se o so tia anochi masa asofo na wo Ghana ha se ni ebi mo enya nchire me ye hu se ye me ka se bi o me ka be si ko da asem no so kane ro so be hu Nyankopon pa se nyame tumi ti ase a gi se wo di moja ne ko e de wa asem ko twa ade ani apart from say wo be kum edwan moja anase na ntwe moja anase takrago bi de ma Nyankopon no eno na me hu nyame tumi enti so le emre wo wiase nyina Old Testament mu na di boni pattern wa asase so the whole world wiase nyina Old Testament mu mla ni di boni pattern enye New Testament New Testament tell boni fa cheme bo mo enti se obi wi awa de na wo na kwa himfia se bi wo himbi no bodi asem se Jamanica e wo se ejina Old Testament mla so de e wo se ejina Old Testament mla so de twini bona so e ma tire di sa boni won timi sa ye de e ko ebiem se obi di awu na asem na kokko te se bi wo kumo mi na asem na kokko to a na de ya ka to se jai na ko munya no what be that eno sa na woni di gbo wiase nyina tai enti sa wo be wura New Testament mu a no nche se Old Testament na no to akere Yesu Kristo Bible o si Old Testament no wa be ko de no be share ma nya sa no kai o si Bible no New Testament ni Old Testament ni na no Bible no be share Old Testament ni mu ma e kire se mu mi yanka no Corinthians ni pa se
this and that no eye correct na wo so for wo si wonyi na na no chitumi ni no na wo ha na be wo tumi ari adwuma di e say yesu se chene obe wo so for tumi nye so what does that say corporation say ese chene obe wo so for tumi nye bi e gere ya bi say je ye kura na na no tumi na me kasi mutumi e de ye adwuma wa we emre mu no ye hu bi na say be ka na ye be nya so fufuo bi a wo mo no say wo mo ye ayi o de say abakonsa na oba be gina TV so ne internet abaka say de nipa le ka no nu de oka ameka se menkyerɛ ye ka the whole world akunya ɛho abakɔsɛm edu pa kɛse a ɛne na na otumfo se tutu the second akunya ɔte ya kɔfɔ no command man by akunya the whole world amenya bi African powers e mire bi amena ne the whole world na akunya no ɛnyɛ ne bana ne sa ye o ye wa akunya bi wo hɔ ɛne ne ma bi wo hɔ no ma ye beto se ne wasa sisu dada se ni bana ne sa ye se ni bana ne beto ye ntinye gidi sa ne ma no se dai e wo a tumi wo but shade a enipa ya wo no firi ya funte de ya wo Yesu no awo na se Yakobon te ha bi a o tisika bia so de a na se enya konkono te amana be pia santimam aba command sensika de na Yakobon ti bi so o ha bi no aba pie asantimam mu ala ade na be pie Ghana ha obi to no kesetia ayi na na nochi obi to na odi a comfortem kansen bia enipa so o kama na doctor na nipa to he ara mi o hwe to da wo na wo ye no o se mire bia no se bibi be si wo Ghana ha ye ya Yesu mi Yesu maduma 16 good years ya wo na me ye rasta obi ani masem obi ani ma mokosem na ewo na wo ye no enya kwa asempa ara me ka je one no on se asofufo ni ya da ni bia ma omo nyi se bibi wo wi ase wo yiri ahodo se na wo Ghana ha omo se wo yiri timi sa sloku yale ade timi sa sloku yale pa ya bibi dro kroji ya or they say abrofu drop bi amfra eni ade etimi sa soroki ade enso bi betuma ya ni soro no dey akoso fu bi wo no to wa ira ma no be say 100 million say won fa kon enko kun soroku no onu wo yiri wie na timi wo uko nti koda wo na enye dabi koda wo ni enye kwa dabi abati ya hunu video bi akoda na ya kasese bi ono ne kidney eseye e ma na yire eboa no o ma ne kidney fufuro a doctor for na amwo no aduru a omode ma ono koda no menya aduru a ebe wo se kom de ma no kra ti a kire no obewu se wanu aduru a ye wrong aduru ebia eno so na nkofo kasa eno so na mso na eku abante oni bibi pacho momo de mo kan ni de koda so kan oni bibi ma men kasa mi kire o enye yale nyina ene de ko hospital so se mi bia meka eni ba mi no betuma yale the same kidney yale na ba ku benya ko ba ku be we die tia obi yale da hospital kura na e wo senka abusu aso fa ba bi e ko hwehwem die ntie ni pa kura ye dai e yale so ta asem na se enti se wo yale ko hospital na se wo di tiade ko e so wo se tiade wo da ko hospital be se 3 days to na ho to amasa from which you have African poets so o ma me ho no a pe obi a onim habandura onim susun what you say che remember America sa ba to wi ase no spiritual mind bi o Ghana ha bia nu asem ya meka yi se bi onya ni u pie free about this say kmo he mo se we mu da ho abato wi ase nyina se woni sunsun mani a asem ya meka hu da go pia go tia e crowd mo kwa na du yi se obi a wo ni ya o tumi kan wi ma asem ka sunsun masem ya o kama ni bam ene tire se wo tumi ade adwuma enti nipa adwuma bi aba bia no o hu adanse bia ene wo se abeka no ensema wo kan ni no na hu adanse be dai ebe brew so ja sem na se enti sa wo hye nkomo a hye nkomo e da so pa ye dai ebe brew enti sa wo yare eko hospital panel nka wo benya nka po bi no so fatiri en ho yare na chima okay ba mi musa se say you go na ye gospel musician go onya or the say kidney problem e bo most of people ni be brewo Ghana ho to nyamenyon ni pa do say na kidney problem ye wo yare bi o kwa susu ye timi toma okay na kam be gusa yes sa kidney ho asem se obi anya kidney problem yetimi to no honhom de mani pa na kidney do mo to ye to no sunsun e mani pa ma ye spiritual mind for yetimi ye wo kidney wo yare no yes ti ade nyina ye to mani pa ma me ka se mi ntro he so ni ba eba twempna na se oburu kwasia na se ba na se wo o ma onya ho to a sabi gota kra etene no gota etene na se adwaye achi wadwera wie no ade 12 obetima ko ho na se adwaye achi kana ye ho no ade abowia ama ya le betima tena so saa so na go be ama
spiritual mind or some African powers and let's have them one ti ade met my o sa obi betimi na no me adumo de ade to so be do about say age so obi ma dwom ma enti aye de ya ade a sunsun eni betimi to ya ma okay yes because me say ya me say am to sisi aye minim enkrofo ahodo bebre o baba me nchen a sunsun mu ne me hunu say eye kra pa o kra tuntum ana obi yire kra no ede ne na tia de say de da bro box ya ni timu de box em ama ni ba ko boda man ye turi chen o mo na me Africa boys man me sare yare enti say edi na me bi am chen chen bibi o yase no bibi ni yase say kra pa tuntum kra tuntum eni pa ni yire no de da doa 4 inches box am kun kra no man ni pa ko boda enti say o tumi yase say o ka say bibi ni yase ya na wo say ni pa ni nim de o pa kire hwɛ na asofofo na woto na hwini wo ana beso hwini wo no konfonoti esenta ne obeye no Ghana ha no se no sofo be le betuma twinti so o be yebu Ghana ha but also woka konfonoti sem there's this video bi a mahunu a fa prophet Ojaba na maami bi ni papa bi e de omoba ebre no wa sorry fie na oye se akwara no problem wa akwara no so nti o deliver akwara no akora no so omo wo no nyina no e rasta ti se de wo ka se wo de no na etie no o tutua rasta no o yi rasta na firi o tutua no o tutua de enye me problem en shada habe because e bia wo hunu de wo hunti na o tutua but adiama Ghana for bebre na concern aba ho especially mo am spiritual people ne se o kan na o tutua no na o ka konfanochi asem e condemn konfanochi e se konfanochi ni juma obeye na ho de ni tumi se no osi ye ne ema nkofo wu se sebe mpreduasa konfanochi kra de sebe na ho hye be ni faso bia enti me ni kwese me busa o de se before kra se o de meba na obeka wanse ma me nche video no na afi ye to se busa fo ye he sa video no emra sisia akra we nkom the be ewo Yesu Kristo di amen akwala we won Jesus abosum bia mukuta akwala ni Jesus mu beja ni mu ne amen mu beja ni mu ne amen mi wi anointing akwala we di na ma Christ amen so won Christ na be nante amen won ni moti anante Jesus won ni abosom na yes Lord hey we ni mo bi o mo fe no won no mo fe no Hammond my husband Masabra anka spirit e dia kwala na chi betete was here with life kebe mo bibia sei papa bibia sei bibia sei graduate nso bibia nkoso ejuma e be bia ese etimi kofa nkate boto yes wo no na ni tiri na ye sei ya e na mo hwe nso ne ye twa ne be ma enti doctor no ema o so ohun bida so mo record enti doctor na oje wa wo no wo so o mo hu bida nti o mo record ye evidence akwala ye twetwa ni tiri nwene ne amen emotio abosumo ewo Yesu Kristo di amen akwala we nkom enti video no ya che no menim asem na wakafa asem a meka kire Ojaba nse ontie me African powers na ekase me na kum na nhwiri ma yi cross wa film so bia no betima ya sa ade ni bitimi kum bia ni ma yi cross wa film entakabo kwa de en ba na common asem a mpese edi nkan me he na fa brem ni ma na bebre tire se ma me no a woni papa no edi akra no koma no na me brem ni kese be mo wo e tire se wo akra na se akra na ye ni mpesa se wo an kasa woni padua no se wa ko konfo bi ho ana se nsuo bi ho ana se busu bi ho se wo ba kosere akra no because ye won kra bi ho no ma wo ko busu so se wo ko akosere no a wo be wo aka no ye rasta na ya kasa akra we de ye busu na ye de ayi na ma okay ne se wa ko ba bia ne se eye wo an kasa na wo ne wo yire di munkuta ho awo akwa na wo ye rasta elu kasa o twani tinyi no guda ebi se bible owo ni kesi ana no ho de pa na ye Samson no we dan tinyi ye rasta yeah ase bana me kan no na wa ayi Samson no ye rasta ne se wo konfronte so a obeye senteni wo Ghana ha ya ene wodi sika dwafiri wiem ba ya abaya santuma nyina de whole world the crowd see sika dwa ya kunya ayi number 1 and the first mama African power sana me wo Ghana ha me tesa santuma mu a me ya santini ni de me ko
obiara kunya kamfo sa kunya ne mane sen na otumfo kunya da no doubt ebi kura zida na se wo sa nipa ni bi soso e wo Ghana ha enu ane se nka wo de ne ba abekire suma nkwan ne akwana mo enso ko me bekire suma nkwan ne nka suma nkwan ne se go decide se akwana mo ko twetiro ya se munye ne sei na me na anu ko ha ade no wo jaba wo gira wo TV so e ka se hai akamtwa tinyina konfonoche enye obiara na wo jaba ya wan oh masa ense bi wo ho ana me pese se bi meka sa na no ati obi no obi aka se medina tem oye Nyankopon difo wo ye Nyankopon difo ati wo ye Nyankopon difo a wo ka tell me se konfonoche nye obi a wo so nye obi a asa Paul me ka tell ne no wo tuni ani na me ka so ma me fo na problem ni nyina ya na efiri wo mo na me African power pa se mi nua ba bi na wa wo akura sa na o mo tele ko dwa dinya enye se nya na ka na me akwanti yo twa kware ha mi o se wo se konfonoche di se ai konfonoche ko no so betini di wo ya ba sa na wo betini ye do di betu bi so je se wa ka sa do sika esi sa de no konfonoche nya on esi konfonoche teaching hospital and so and now me say je no ba e di ai hospital kese e di ase ni gemi mo nyam Ghana wa me say hospital di o ja be di atuso je so on kasa e di sika se wa de ase obi se ni be di hospital e di atuso e se je no konfonoche be e je polo de so betu ba be masa ayo me kana ko chewi ase jebe nyame na onso no konfonoche mo ba Christopher ya mo to amre bia no mo ka se eni pasa chebe di macho eni pasa chebe di macho eni pasa chebe di macho eti mo no kure kan pa no eni se ene de na no tina mo de no FM ene de na no tina mo de FM mo se nche ya mo ye eni mo ni ba mo ye bibi da di fe se ye Old Testament no na mo bia so de aduma ayi so mo ko ye no Old Testament mu ria na mo ba New Testament mu e condemn Old Testament se Old Testament nye enti ase me ka to jaba ne se me srawo so ba wa ho fa fa ko konfonoche su biem as a part of me ka tiro me from African powers so ba ho fa e fa ko konfonoche su biem na konfonoche se je na o be ye no Ghana ha no say apart from konfonoche se the whole year sin na kura no pana o ye odi fo me o be konfonoche e se je ni bi da Moses mapo mu pie mi no o Bible me Old Testament New Testament apart from se je na Yesu be no New Testament what be se je ni man try Yesu se obi de rasta bi bona twitwa mesera twitwa rasta enfa konfonoche asem ma wasem biom enfa konfonoche asem ba wasem mu a woni African powers die woni mo spiritual beef enye physical se mo de mo ya ade ne se ye hu aduru fo se ne be ka na mo si police na soldier aya mo ka no correction nipa na nipa wo no ka wo na no titumi a na kura no Ghana ha o de be se tene ma o disika da ba ne hwe yana da otumfo se tutu that's bre piao unu se me bona na dia na via wo se agu me bona da na wo se agu me na hindia ekua no amina o ye mo ja to da na emu nyina na ye Yakobon si hini dada hwe onze emze program bako me be ka se Yakobon e figi atakese after program no hwe engineer na ye na ba bia wo biara African powers me slow nshira kese de maw nyame kese ya wa Africa nyame enne nana ya fro nyame kese nyame tinimu azab ya ko bia the whole Ghana ko bia Yesu tinimu ba ene na otu ko seti o de ka ya mesere ya ko bia Yesu tinimu pa tinimu a the whole Ghana kana won no serious check odwini de ne manfo bedi odwini bia ne manfo yale ya yedom kwakoto Ghana ha anyefo sei ene timi wo musika se hospital kese wo mo reje so ye di wam ono nko ma $5 million $5 million asofu for mo Ghana azika kese wo mo gino ale no biso anyi $1 million afama edi ko munya mo ma fo ko mo ya na ni pa ho by binu donate die Messi de Brena ni pa ho 3 billion go 2 billion be Brena ni pa ho be Brena ni pa ho $1 million de bi wo mo no $1 million is ka kwa o kire se na o prince na ka sa chiske mu mienu na pese o kire se Ghana has any wo no na sa dum na ni bi wo bia on bi bia o di wo mu ne bai okay na me ya so se wasi auditorium me be kan ni na bi bia o di wo mu ne bai en dia bi hu o hin bia o se o so ni tia na o tumfo se di tu a no wa hin no e wo se ko wodi ko ayi psychiatric hospital no go hu na adwinu no go hu mentality no
se pobi o mo ko sane ama sa o here no asempa na meka no me African boys na meka mi hu ohiri bia o se wo so le tena na otumfo se tutu ahini a na sa o here no ai ahoma bia se jine na adwini mu a e wo se ko mo ko sane sa o ayi sa o ye sofo na se wo ka tia konvono tia e wo se sa o sofo me se mentality no bibi a ko e wo se wo mo ko sane sa adwini film na straight awo na mi di ma o ye okay ti o ye sofo ne na se wo so be ka kire wo be ka tia konvono tia me ka se wo sofo ya za onuhu to jaba yaza oh na onya na we ada ada ne se wo tia konvono tia ojaba yaza ase pa na me ka kire no Onishi. oni hwi me Africa boys na me ka nkofo ho nsam ka che mo aso na wo nkofo wa sam ka kire o mo a ntimi me condemn konvono chinkire obi konvono se je na be no jaba wo pe mba ko ka o ga na ha ya o wo ni ojaba na asasem na aka me ka asem bato wo mi woni no me ka ni asem mi woni no mi di mi woni no ase ne wo kasa nchuwa nche ye no kan ayi ya fere se konfo no che ho asem bi wa de wo ye bi asa wo ah o ka konvono chi wa sem bi mu di ala te se wo ma se oni ma eduma wo ye na se mi o me ka ne o ka bi wa de na de be mi di hele ma ka tere no me si wo ka konvono chi asem bi ma na eduma ye oni ma se e se je na konvono te be de mba ko ka ro me ga na okay wopa sa se wo ya me kai woni ni shepa ko so ka se me se wo so be commandisi ka jogo fi amana ba o ga na hala ka be de ga na anu de be in tare ni obi o ba sa o mare ni wo nyam se yes Kristo ko na mo boli no ga na ho pie dabi ga na hala yes Kristo pie dabi Israel ko na mo pie yes wo asem se o ko pie Israel na se fo no o mo ni Palestine fo nya to ka o mo ni bombu pom no mo ye fi yes na no mo ye fi yes okay ayo me kan ko tani familia ye ma otufo de no so ye mre no so ya ye be na fi ye fadwie abi adon wan kasa ohene a ye nyina ye boni dia intimi ntenase ni ama ye muso ene ma hodo a wo ye ohene pia wo nyame hira na no yi o hwe manhyi a wasi auditorium kase ade ama nananom ahemfo ni obi bia akwanya bebam se ebetima jo atum so ba be yo program ho ebio wa ma ahemafo kwan se munno aniane na yenkyere sa ahemafo no so nye kasa na enya agusesi na nye nante muso monsa no ba ebedi adasisi asantuma ye wazi eno nso oye ana afesusu no waye nema wudo be eno akra no asesei eno asem no achi fireworks omototo ayi fireworks ewo akumasia excess otumfo ni 25 years anniversary na odie no sebi edimu na ya ade a ewiase nyina wo so kamfo sima ba mienu na afi yemfagi edi gan chia kese yankoma asanteman ewula tufo se tutu the second nana me ma oni chepa oni mahimfo nyina nana ye obi a se metena se kosunsumu a emre bia no mi wura spiritual work entina me hyenkom bia to a ebamu no efise se bi sunsun madwuma na ye de wo yenkosua ukosua kura wontimi hu e ade a ye de wo na mi wura sunsumu a na we he tumia kese pa edi nana achi a on nana etie sunsun na edi na chi bia kasa asempa na meka cho no nana sunsun edi na chi bia o tie ne kasa nana enim amamre ontoto na amamre se wan ko di aborofo na chi anyira nana nam akwanten ne so be pe ane didi na hene enti wo hene a obey wagini se obe so tena na bia woni dogu ase o se last mekai oni no so tena na biara na ni dogu ase enti na no tu fo de wo hin pokesia e wo se ga Ghana ha no se ni ka Africa ha nyina ko ya ka ye no fa Africa okay se de na Kwame Nkrumah e pese ko ya want no the whole Africa e wo se nka ina na otumfo o se tutu the second nko ye fa Africa na migusu a e bompa ye se nyame kasia wa pega na ahinye no afitete bekum sa amre ya egusu pega ko no ebe kakra no Africa bebre manto nyugo ni bia shisha na siama Africa no continent bebre na do mo ha be John Pamo okay sara misre nyame kasi tumi ni se ebe ba musa ebi se na ye nipa obi na kuma mu fita na obia se du se wa consider mu du kwa no transia Readings ni nyina wa baba bia wo jo wa tu on pentokwa wo ye peaceful king
ɔhene a ɔyɛ peaceful king yɛ dini bu man yɛ ka ɔhene a wie mmerɛ mu pa wiase nyina wɔn yɛ number 1 ɛma me African powers the whole world wɔn that first sɛ sɛ wɔpie abɔntisi a na ba hu sɛ ɛnsoroma so bi atwa ne ti no wura ne sɛ ɛyɛ star ɛyɛ makomako 7 opie biara me hu wɔ TV so na ma hu sɛ ɛnsoroma no gu ayi wo de sɛ on stars ya me hu sɛ me charge no kra ayɛ sɛ rainbow color no okay yes ɛna ɛnsoroma no gu na ayɛ kɛ ɛna rainbow dirty okay na tumi edi na chin sa na tie okay ɛyɛ nsoma 7 na rainbow kɛseɛ dirty atwa no ho nyina ahyia nti na be pie biara rainbow ne nsoma no di na chi ɛno ne tumi kɛseɛ nyankontɔn okay ebi sɛ ne tumi ekura ne nyina afiri soro na bae okay ɔbaa yɛ no soso no tumi ne firi soro bae no amɛkyerɛ ne sɛ ɔnto nananom akwankyerɛ ntwene ɛno soso na ma tumi ne kasa santi amamrɛ ɛno na ma yɛhu sɛ tumi yɛ dɛ ɛwɔ wiase nti me woyɛ sɔfo na yɛ agye sɛ ɔde Yesu bedi kiri kɔfɔ no kyerɛ sɔfo no nim deɛ woyɛ yes ɛna sɛ ɔde Yesu asɛm bedi kiri kɔfɔ no kyerɛ a fa Yesu asɛm bu Moses matɛn ko me Moses mu tɛn Moses mu pɛn so no saa na ne bi afɔde wɔ kyia ne yɛ kum nwan na twene de bɔ afɔde ma Awurade ɛno na akɔmfo yɛ ɛno na nananom so yɛ tia de na kɔmfɔ no kyerɛ ɛmɛ bi anu sɛ ne di so kɔmfɔ no kyerɛ so bɔne bɛ na ɔbɛyɛ ya so bi pɛ sɛ bɔne we na kɔmfɔ no kyerɛ what comfort to one because my better in eyes and Cheney and dance here. What comfort to us and money. But what comfort to us and money. Maybe it's Richard. And so I thought, way, Bonia can see a mood dinner as I the Babaka. Movie I was at condemn or no command this guy, the coffee, every more heavy and I won't kind of buy. Most of the condoms are in Parma. Now, yes, spiritual my work gun high. You said, 2 years, I said, you are a year man. Or command difference or any heavy. I said as soon na okay, at least it wasn't having okay. Only because I yes, it is over. Or also okay. Also okay, I didn't. I didn't change. One that I see also or tell you. Oh, say so for the aeroplane kwana wo ho nye heavy. It permanent ni o. Say carry anka so command from last hour. E so it is so maybe I play work cry so. We wait to go anya mana. Ti susu ma se mo de. E me na kunya le ba no. E susu ma se e na buy. So far as the fish run kwa na ba de. If you have it aba. Nti ye na na otumfo se tutu de. We nyame kase ampa. Yeah. Ya na hinye no. Bibia bia di se e nyame. Yeah, the first one. Die me ene kwa de me kan se asofufo na mo hye komfo kofo no to no hei pa no krani. Okay. Asema me ka tse na sumankwan ne se wo ti African powers pa asofufo no mo woni se asofufo na wonu se wotumi nya senchene a kofo no che be bia kasanche kofo no che time se na sumankwan ne pa se asofufo no ma ni ko mo no mo ya mamani atamani ton kofo no se che ne obaye no Ghana ha sofu ben no wotumi be bia bonte se wotumi emu ma kokra wo Ghana am me person a ai corporate ai me say na ma buy say on say ahoma say so fufu 100 Ghana om na ta ahoma no so nyere ka bo za so be TV station mewu ala na mo kata dia na anochi wa kadi obeka I am kasa biem but mama me musa o asa na obeka please kwa baba so obi e wa amono bi wo Ghana opemu a de na African boys be ya bo na fe fensi se wo amono ne wo Ghana na se wadwuma sem asai usika sem krata sem yale sem yale dom bebre ne gusu a for African powers they say no na no obi yema de bi na me ya obi frame ze na obi ni pafoforo o frame ya o ka wan sem kire me da ko su mama wa kwanja afere o sin anyo na me hwe me di pass masi me se na we fo bi wa me se o frame ya frame video call so what asem na say unya be frame bia frame video call na wonu se me African powers na me dey kasa okay so what asem na say how be a down so if you three I can about it na just one of meet my day me ohun kuma sibi say me dey kotu sunsun na nko obaboa okay me na ba no wa se obi na eye wo se ye wan kasa abra bo na ohun ye akwanse be bia se ko gunu wo so 14 days se ko dunu brain se bi to aso obi na eye wo ni ko so be tia me peace shalom makra kasa bi I'm so for the African powers and jab so here na asem ye tie na wa fire fire exemption go on the okoka utumfo ene nana anoche konfo anoche obiri konfo na wa biri ni ko baba papa do jaba bia obi amede e bechia o kwaso nkokra so na je se ono na ene wonya adwiri ti na o ka sem bia ti sa me de minim djuma a odie o ba djuma na mo to de bi so a na enema bi ho aso na
add near minus near times near divided. You say I had a was a demo for every year so I come out. Yamiaso for a more cool in a chairman in our pastor because I feel so spiritualist and we are doing a chairman. Essentially upon your proposal to me now more than come home over to whatever be a common because when I'm one Ghana, it's me a true for me. I go for South Africa Post number, the number that doesn't far. I don't to talk about how you be on the movie. One woman on especially. I don't want more Ghana. So, my friend, now how no Oma a twin chamau, let me be also enquiry. If I didn't go to see, share my next video. You'll be at my crown. One TV.